nemprak atau pemirsa. Nggak ada yang disungsurikan asa dia teh. Nggak yang dipelong, tapi itu kan dia teh yang disungsurikan. Pokok namanya. Itu aduh. Kita tadi abi dina di nomor hiji di nomor 26 pemirsa teh melotot. Si abi teh itu kan burangan. Nggak pada serangan. Pan sorangan obat. Ada abi mampu pak. Sebenarnya teh biasa orang nanti. Bari nepangkeun we abi menyapanya. Bapak Haji Topik yang terhormat, Pak Juri. Lami abi teh Winda Amin Rumiati. Tapi abi teh sok dipanggil tok di sepatnya di lembur teh Winda Geboy pak. Lu ngaku naon abi teh disebut Winda Geboy? Karena suku bae Geboy mikir pak abi teh jiga model. Abi teh pak guru honor. Anu sumangat henteu kendor. Nanti jiga kolot. Kolot patok ini sok kendor. Karena kan kalau bapak-bapak sok kendor ya nya. Abi mah pak guru honor semangat. Saget tara kendor-kendor, ojo kendor, ngangge masker, ojo kendor. Slogan Bapak Bupati, seluruh Pak Bupati, sadayana guru-guru kabupaten abi ngangge masker, ojo kendor-kendor. Pak Bu, abi teh guru honor, ibu saha guru honor di dieu? Ngiring CPNS teh kamari? Iya, abi mah ngiring Pak CPNS teh pertigakan. Eta abi pas semangat giring teh aduh CPNS. Abi teh pas teh lulus. Kalakah lulus teh CPNS nawe. Abi teh jadi tukang es pak. Suami abi teh pasang abi teh di bumi teh dagang es. Jadi abi teh lulus jantan tukang es. Es gulai teh apa dan abi teh enak pokoknya namanya. Abi teh pedagang es gulai pak. Promosi. Terus pak abi teh enjing itu turun abi teh ke sekolah. Sareng ayang papi teh namanya. Abi teh sabar satantang ke sekolah teh. Ayang papi teh diantarkeun heula ka pasar ku abi teh Pak. Bu. Abi teh di pasar teh si ayang papi teh diturunkeun. Ibu sok dipasihan tara bekal ka ayang papi lamun beda angkat. Abi mah dipasihan bekal atuh Pak. Bekal teh ieu tah. Wah, gitu. Abi mah ke sekolah we angkat. Suri atuh suri. Di jalan teh semangat abi teh ka sekolah. Pas inget weh kamari teh aya cerita. Abi teh kan di bumi teh sareng ininya. Bade muludan cerita nanti abi teh. Nini abi teh diajak abi teh muludan. Nih, hayu urang muludan. Keun atuh nih cenah mah teh hayang make cibut. Hayu atuh nih buru-buru atuh urang muludan. Itu kan usul muludan mah kudu wajib urang teh muludan. Nini abi teh mah purat kelot ka kamar. Neangan cibut. Ciput kata teman jangan ini, kan ai kamar ini mah besok paroy nih apa nya ranantu di kamar teh. Terus tadi dia ambil bicara kata teh si ciput teh. Hayu, sini hayu. Lempang, mas kan abi teh keluar. Ai pas gepe cai. Ma, astagfirullahaladzim. Ma eta tadi lain ciput, ma. Nah, ibu ini ciput. Lain, ma eta macam. Astagfirullahaladzim. Berangkat minggu riweuh eta dini haji. Haluas teh bapak amun teh sange ciput terus sange masker teh jeung tibalik dari ini teh. Suri atuh suri Pak Juri. Terus Pak, kamari malam Jumatnya. Kan dia dimasuk aya tawasuran malam Jumat teh. Bapak-bapak teh wah teh saged. Giringan sadayana teh. Dinten abi mah di kampung abi teu pokona kada hange masker. Wajib hukumna ge. Ngarange masker cenah. Ari wah haji teh. Nah, yang maroko wa mah ieu wajib. Wah, kalau pakai masker ini, kan kita orang teh, kudu wajib. Dan si Wate pinter atuh Pak. Si masker teh dibolongan Pak tengah teh. Waduh, santai. Seri atuh seri deui. Tuh Pak, kejadian pinter abi mah seueur pika seureuna teh nya. Kamu Pak, abi teh lamun eueuh di sekolah teh, tah langsung eueuh ka bumi Pak. Bu, abi mah langsung ka kedai. Abi teh bisa batare ibu guru hedon anu sok pepotoan we hayu pepotoan hayu Ratu selfie. Tah ratu selfie teh tah abi teh aya deui bade abi tata acara di pungkas acara abi mah bade selfie sama Pak Juri. Saingan di bawa eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.